Türkiye boşqalası Ankara'da 13 saat. İsəmisiz mühterem tavşar. Bugün 2025 yılının 2 iyul şerşembe günü. Siz Turudan Tur efirde Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindeki tavşlarını tanıysınız. Bizim programma 16 metrlik kıska dolgunun 17.615 kHz ışığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapkır w.trtdinne.com internet adresi aşı hem kısa telefonlarının TRT Dinne kuşumtasından Voice of Turkey What is radyo kanalından topşuda. Topşuğuzdan bugünkü şarılışında sınga haberlerden soň Fener doktoru Yusuf Altınışık әзерлеген Noğayşa Nasihatler programması bilen kızıklı temalar yazmasını takdim eterbiz. Türkiye Ovası dokunlarında sınga haberler. İsrail, Gazze'de tağın 80'ge yakın Filistinini öldürgen. Selametlik soqlaw vazifaları İsrail'nin Gazze köleminde hücumların arttıruu bilen kim degende tağın 79 Filistininin öldürülüğün hem köp sanda kişinin yaralanıwyn jetkirdi. Soňky hüjümler Gazze şäherinin Han Yunus'ny, Gazze'ni üzegin hem dünýä refahyny nişan etip aldy. Trump, İsrail'nin Gazze'de 60 günlük otunu toktatu şartlaryny kabul etdiğini aytdy. AQŞ ilbaşı Donald Trump, Katar hem Mısır aralarçylygy bilen ötkerilýän süýleşikler dowam etkende İsrail'nin Gazze'de 60 günlük otunu toktatu üçin kerekli şartlaryny kabul etdiğini aytdy. Trump Truth Social'dan jitkirgen yazmasında Türkmeninin İsrail resmileri bilen uzun hem netijeli jylyş ötkergün hem taqdimden hazır indi Hamaska jitkirileşegen bildirdi. Ýakyn künçügüşniň ýakşylygy üçin Hamasnyň bu kilişini kabul etýän ümit etem. Şeňgi tagynda ýakşyga tapa barmaşak tagynda naşarlananşak diýip aýtdy ol. Diplomatik kerenkilik artkanda Azerbaycan hem Rusiya arasında protestler yaşandı. Azerbaycan hem Rusiyanın Ekaterinburg şäherinde iki Azerbaycan vatandaşının sağ astında halak boluğu bilen tögellengen politsiya tentuğu netijesinde kerenkilikinin artuğu arkasında resmi diplomatik rızasılığını bildirdi. Moskva, Sputnik Azerbaycan ofislarına ötkerilgen hem yugarı dereceli personalının kulga alınуына sebep bulgan tentudan soň bakanın dostlarça bulmagan gamellerine protest bildirүү üçin Azerbaycan tulu we qaratly elçisini çakırdı. Azerbaycan Rusiya politsiyasi tarapyndan vatandaşlaryna qarata boşkarylgan jafalap gazaplawçy hem kimsitүүçi muameleni gaýplap Rusiýanyň wagtly vekilini çakırdı. Trump'ның hüjümlerin arttıruu bilen Zohran Mamdani New York City Demokrat soýlawyn 12 açko bilen ötdi. Zohran Mamdani soňky soýlaw netijelerine göre 50 gubernator Andrew Gowna 12% aýryma bilen uzup New York City'nin Demokrat şäher hakimiýeti başlygy al soýlawyn jeňdi. Bu jeňu Mamdani'nin gumum soýlawga alyp bara. Zohran Mamdani bildirýände ýoklawçylaryna rahmat bildirdi hem mundan ara noýabr aýyndagy tawuşqa goýuga ýygtybaryn ýöneltdiğini aýtdy. Türkiýe, AQŞ'tyň Suriýaga garata sanksiýalaryny bitirүү kararyn kanatlilik bilen karşılady. Türkiýe, AQŞ'tyň Suriýaga garata goýbir çeklewlerini gamelden çygaruu kararyny kanatlilik bilen karşılady hem onu oňay algaryş bolarak beýledi. Tышкы işler ministrligi suçyşy öňki geceli Washingtondan Dimashq bilen münasebetlerin joýga solup meselesindäki güçlü tewekkelligini maktady. Bildirүү ilbaşy Trump'nyň AQŞ'tyň Suriýaga garata sanksiýa programmasyny resmi rewişde bitirүү adymyndan soň ýasaldy. Muhtaram tamaşaçylar, Türkiye Ovazı dokunlarında sınga haberler tınladyňyz. 41 tilde dünya haberleri trtworld.com adresinde. Франциядә мөселманнарга карата нәфрәт сүзләре, дискриминацион кануннар һәм һөҗүмнәр арта бара. Израильнең Газига каршы сугышы тәэсирендә шиктән тыш уңшы фикерләр Европаның зур өлешендә тиз җәелә.
исламофобия инде яшерен түгел, айрыша Франциядә киң тарала. Франциядагы исламофобияны күп очракта аның колониаль үткәненең чагылышы итеп аңларга мөмкин. Дөньявилык, миграция һәм милли үзенчәлек кебек көнүзәк мәсьәләләр зур роль уйнаса да, бигрәк тә Төньяк Африкадагы Франция колониализмының мирасы бүгенге киеренкелекләргә нигез салды. Без хәзер күргәннәр үткәннең дәвамымы? Бүгенге тапшыру ТРТ Глобалдан Самир Хамманың 2025 елның 14 мартында дөнья күргән Франциядә исламофобия, колониаль тамырлар һәм дәвамлылык исемле мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Франция Төньяк һәм Көнбатыш Африканың зур өлешен, бигрәк тә Алжир, Марокко, Тунис һәм Сәхилнең кайбер өлешләрен колонияләштерде. Бу колонияларда халыкның күбесе мөселман иде, ислам нигездә артта калган, яисә Франция цивилизациясына туры килми дип күрсәтелде. Күп кенә белгечләр фикеренчә, бүгенге исламофобия Франциянең Алжирны колонияләштерү белән турыдан-туры бәйләнгән. Et puis surtout les musulmans de France dans leur imaginaire. Тарихчы һәм расычылыкка каршы активист Юсуф Буссума колониализм бары тик җир белән генә бәйле түгел иде. Ул шулай ук мәдәниятне һәм динне контрольдә тоту белән бәйле иде. Ислам проблема булып саналды, диде. Колония чорында Франция расычыл һәм мәдәни иерархия кертте. Колониядагы мөселманнарга диннәреннән баш тартмасалар, тулы граждан хокуклары бирелмәде. Мәсәлән, 1881 елда колониаль җитәкчелек җирле хокуклар канунын чыгарды. Бу канун Алжир мөселманнарын хокукларыннан мәхрүм итте, хәрәкәтләрен чикләде һәм ислам динен тыйды. 1905 елда Франция чиркәү белән дәүләтне айыру турындагы канунны кабул итте. Бу канун дөньявилыкны җөмһүриятнең төп нигезе итеп билгеләде. 1905 ел кануны башта католик ширкәвенә юнәлтелгән булса да, бүгенге көндә ул мөселманнарның еш кына җәмәгать урыннарындагы тышкы кыяфәтләре белән бәйле бәхәсләрдә кулланыла. Мәсәлән, мәктәпләрдә яулык бәйләүне тыю яки җәмәгать урыннарында хатын-кызларның йөзләрен каплауны тыю кебек бәхәсләрдә күренә. Авропа парламенты әгъзасы Рима Хассан кебек тәнкыйтьчеләр дөньявилык тигез кулланылмый, аның мөселман гамәлләренә башкаларга караганда күбрәк максат итеп алуын яклыйлар. Il faut pas oublier que la manière de le processus colonial français en Algérie, ça a été Алжирдагы колониализм тирән исламофобияны үз эченә алды. Ул Коръәнне тыйды, мәчетләрне япты, хатын-кызларны никапларын саларга мәҗбүр итте, ди Рима Хассан. Аның әйтүенчә, 2021 елда кабул ителгән дискриминациягә каршы канун кебек бүгенге кануннар бу тарихны кабатлый. Бу канун дини төркемнәргә һәм мөселман мәктәпләренә контрольне көчәйтте. Күпләр канунның максатында турыдан-туры мөселманнар булуын белдерә. Соңгы вакытта халык ышанычлары дөньявилык исеме астында мөселман хатын-кызларның спорт белән шөгыльләнгәндә никап киюен кабаттыярга омтылды. Тәнкыйтьчеләр әйтүенчә, бу дөньявилыкны читләштерү коралы итеп куллану. Рима Хассан, бу бары тик шәхесләрнең расычылыгы түгел, бу институциональ исламофобия. Хөкүмәт мөселманнарның кием салымын, мәктәбен һәм спорттан тәмик итеп алады. Тел колониаль чордан бирле бик үзгәрмәде. Кайчандыр мөселманнар артта калган һәм куркыныч дип саналды. Хәзер исә ислам террор белән, никап, басым белән бәйләп күрсәтелә. Бу сума әйтүенчә, фикер шулук, ул бары тик заманча рәвештә тәкъдим ителә. L'islamоphobie est un des moteurs de cette fascisation. Бу сума Франция мөселманнардан тулысынча ассимиляцияләшү таләп итә, әмма шулай ук аларга тигез хокуклар бирми дип сөйли. Исламофобик һөҗүмнәр арта. 2025 елның 25 апрелендә Мали ватандашы Абу Бакар Сиссе исемле егет Франциянең көньягындагы мәчеттә пычак кадап үтерелде. Һөҗүмче җинаять вакытында мөселманнарга каршы мыскыллаучы сүзләр әйтә һәм барысын да видеога төшереп, Snapchatка урнаштырды. Соңыннан илдән качты. Матбугатта Оливер А дип әйтелгән шикле кеше 2004 елда туган Франция ватандашы. Ул 3 көн качканнан соң полициягә бирелде. Масса күләм мәгълүмат чараларындагы хисапларга караганда, ул Италиядан Франциянең көньягындагы Ним шәһәрендә мәхкәмәгә тапшырылды. Ул рас яки дин нигезендә алдан планлаштырылган һәм көчәйтелгән үтерүдә гаепләнергә мөмкин. Сиссенең үтерелүе Франциядә зур ризасызлык тудырды.
Башта хөкүмәт вәкаләтлеләре бу җинаятьне нәфрәт җинаяты буларак кабул итәргә теләмәде. Аны зур проблеманың чагылышы дип түгел, психик авыру гамәле дип күрсәттеләр. Күпләр моңа протест белдереп урамнарга чыкты. Сессиянең үтерелүеннән 2 ай элек 27 февральдә Жаржу шәһәрендәге француз төрек җәмгыятенең мәчете яндырылды. Бу да мөселманнарга каршы ачык һөҗүм иде, ләкин масса күләм мәгълүмат чараларында бик аз яктыртылды. Бу 2 вакыйга аерым очраклар түгел, алар Франциядә дошманлыкның көчәюен һәм аның колониаль үткәненең дәвамын чагылдыра. Бүгенге золым, кырыслык, Алжир сугышы яки Сетиф үтерүе кебек вакыйгалардан аерылып торса да, тирән дискриминация дәвам итә. Нәрсә эшләргә соң? Рима Хассан Франция үзенең колониаль үткәнен кабул итәргә тиеш дип саный. C'est plutôt un racisme qui est encouragé, voire qui est institutionnalisé. C'est-à-dire... Исламофобия тиктомалдан барлыкка килми. Ул без өстендә бер кайчанда эшләмәгән тарихи нигезгә корылган, ди ул. Хакыйкать һәм гаделлек булмыйча торып тигезлек мөмкин түгел, әмма инкар итү һаман да көчле булып кала бирә. Күптән түгел журналист Жан-Мишель Апатиның эшчәнлеге Алжирдагы колониаль көч куллану турында сөйләгән өчен туктатылды. Реакциялар бик күп нәрсә аңлата. Франция һаман да үткәннәрен кабул итүдә авырлык кичерә. Бүгенге тапшыру ТРТ французча мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Эфирдә Төркия авазы. Ногайча нәсихәтләр. Ayavullu tınlavşılarımız buyma Hazreti Peygamber'den aleyhisselam bazı mucizeleri baresinde haberlasamız. Burungu yumalarda Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in mucizelerinden bir kesegini aytkan edik. Kuday bizge nasip etse bu yuma aytamız. Turalıkban Abraylı hadis kitaplarında nav mucizem yazılgan. Danklı Endek Soğusunda ülkön sahabelerden Hazreti Cabir Ensari yemin etip debaytkan. Sosu soğuz gününde 4 uğuz arpa undan pişirilgen az ötbökten tağı bir yasındaki soyulgan bir eşkiden mün adam aşadılar. Bərisi aşagan son pisken az eş azalmay yenilmegende kalgan. Hazreti Cabir sözlerine Navkef'te devam kılgan. O gün as üyümüzde pişirilip hazırlendi. Min adem so ötbökten em sosu eşkiden aşap toyup kettiler. Tek kazanımız em kaynamaga devam etip işi aspan tolu kalgan.
Dört uğusluk bir undan eş turmay ötlöklör pisirildi, aşandı. Nege dese ol aska, Peygamber aleyhisselam mübarek avuz suunu kosup bereke düşün, sosu aska dua kılgan. Mine nav mucizedi, kasındaki min kisidi Cabir şahit körsötüp, Allah razı olsun ondan, bizlerge kabar bergen. Gene Tuğra bir kabarman aytılgan bir hadiste Peygamberden aleyhisselam hizmetçisi Hazreti Enes'tin emmisi bolgan Talha, Allah razı olsun ondan, körgönü bir mucizedi nav kepte bildirgen. Resul-i Ekrem Muhammed aleyhissalatü vesselam Enes'tin koltuğu aslında kelgeni az bir arpa ötböktün 70-80 adamga tok bolgaşe yedirdi. Su azanakay ötböktü kese kese getiniz dep olarga buyurgan. Sonda ötbökler üçün bereketke dua etken. Üy tar bolgan sebep onar kelgenler. Sosu 70-80 adam toygaşa em yegenler. Bereket baresinde endi başka bir misal. Tirmizimen Nesai em Beyhaki'de bilingen danklı hadis alimleri em Şifa-i Şerif degen tuğra kitaplar nav mucizedi yazganlar. Sahabeden Cündübulu Hazreti Semure mucizedi deb aytkan. Resul aleyhisselamga bir şanak et geldi. Erteden ta akşamgeşe bölük bölük ademler kele berip su etten kötörösü yegenler. Ene sosu mucize yalgı Semurebetten bir rivayet bolmagan. Nege dese burunguda aytılgan kebimen ol mübarek Semure radiyallahu an sosu astan aşagan beri halktın atına sosu yegen zatlardın şahitliği aslında nav mucizedi söylegen. Başka bir misaldi taga tuğraşa bir nakilmen Hazreti Ali bildirgen. Allah razı olsun ondan. Resulullah aleyhisselam Abdülmuttalip ullarını, emmileri, emballarını, savla yuğuklarını davet edip şakırdı. Olar 40 ademedi. Sosunlardan bazıları bir tüye balasını bir basına yeredi. Tağı 4 okka süttü, bir demede işeredi. Peygamber aleyhisselam sosunlarga kötörösü bir uğuz keliyek az pisirdi. Ene sosu azanakay astan beri kelgenler aşay berip toydular. Sosu az eş bir ev aşamaganday kalgan.
Soňu agaş kap işinde konaklarga süt akeldi. Kelgen yuwuk konaklar kim bar bolsa kan geçe sosu sütten içtiler. Süt kaydey kelgen bolsa eş işilmegendey kalgan. Mine nav mucize Hazreti Ali'den Allah razı bolsun ondan betirligi, tuğralığı, kaydey üşün tuğra bolsa so derece üşün tuğra em berkitili baytılgan. Kalganlardan aytığını baska yumalarda kuday nasip kılsın inşallah. Sağlıkman kalınız. Nogayça nasihatler. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanınızda. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'daki Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programda her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli kıska dolqınның 17.615 kHz ışlığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt-dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna tыңla qo'shimchasidan Voice of Turkey What East radio kanalidan topshula. Yorti soatlik topshularimizning quvvatlavun Turkiya ham Qozon vaqti bilan soat kechki 8:40da 42 daraja kunchig'ish yo'nalishdagi Turksat 3A ham Turksat 4A yarışları bilan 3 tapqır w.trt-dinna.com internet sahifasi osha Vot West radio kanalidan tinglaysiz. Әлегә biz sizni bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuv qadar.